Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi hari ini gua mau makan ceker mercon, sama di sini full mercon semua dicampur, teman-teman. Jadi gua kemarin lihat videonya Tan Boy Kun, teman-teman. Di sini dia makan ceker tanpa tulang, tapi hari ini gua mau makan ceker pakai tulang, teman-teman. Mantap ya. Di sini ada bakso, ada ceker, ada seperti seblak campur, teman-teman. Tidak usah berlama-lama. Sebelum makan, mari kita berdoa. Amin. Mantap, men. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita langsung suapin banyak-banyak, teman-teman. Kita pakai seblak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceker, teman-teman. Mantap, men. Mantap. Mantap. Mantap, men. Nasinya udah mau habis, teman-teman. Mantap, ceker. Seru, guys. Mantap. Kita gas, teman-teman. Cekernya langsung dua kita makan. Mantap banget. Seru, teman-teman. Mantap.
sedikit lagi teman-teman. Mantap. Hmm. 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 Mantep men. Cekernya kita habiskan. Daging teman-teman. Mantap. Giliran kita makan bakso ya teman-teman. Mantap. Tegas guys. Mantap. Mantap. Teman-teman. Tinggal sambelnya doang teman-teman. Oke teman-teman, karena videonya sudah selesai, kita dari awal sampai akhir tadi makan yang full tadi teman-teman. Sudah habis, tinggal sambelnya doang.
Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.